Aboliasio ngun nuda eloseta konye o districtano luero nese jasi akira ilukumini kany akwata kanyauni nuda elomunto ko districtano gila ko Uganda. National skati ani jasi ko pande pele jasi boro kada de jasi punoi wailo giboro be mami be chatos kad pana fosi barelo sidwa la mangoni semore ko lo disul ko sin poto reso mami boro katia rai ni bore di musane pa ne sai sisa kad pana fosi bare ilambi tudo le musangi na be longo hay jampo bondo pana ne ye bakay fosi bare ya boro kere puran mami ti palisi to so mai so ko ni ayi ay lamia ala mi nyara be fosi bare so aile pakosi apu ganyada kisemero kapun reperete ay to na kata showman idwe kad pana bura sene kati yalo Aboliasio nuko primary nesida igangit eriotelo a showman keda Aboliasio imor kikina kede riotelo ko Uganda Primary Schools Games Association Bana innocent yena buyen Aboliak kesi ejasi itolo sete Aboliasio kotoma doketano ya gitigita kano idwe likari tomanare itomanangon keda itomana kanyape Richard Elasu loda Polokid aina petano adingirel kotoma tukot na Aboliasio o districtano soroti ngesi ke ontebe Aboliakake nesi somait ejok so ko pe soroti district elostabole ejok noi muno dabe ara ngetaki kepaka muna domunu e medals kila diko poike so akotongo yataki na tekerena teso noi bonatos ay teachers lo soroto district be yalam kini noi anwe se sapol jekse so kope we yaita kino Aboliasio koyedo bonboni eje kada lo jayi noi no ane mami pedoriti simon kin kiro kere toma pole beitor so akota Elipi head teachers lo sorti district biganga so akoda no yeshalami kini education department lo sorti district ebe yalama noi esapoto kus bijexes so anwa inde ebe jeso lwero Aboliasio ne karukalo keseja munebe epotangeta kin kanae balasa osabit kaloi bunit Gabriel Esiko Kanuka TV is ko district aloko Luero